Haga jela ka ba ki babon ki nong shong shong ki de ki riunget kristan ki riu syukor ki ba imja ta ka ba kamai ban le thok pat syukor ki brio pada ka ni ka juk start ka ba ki don ki brio ki ba penon kam ya ka internet kum kalat kamai lala ban ong ba ki de ki brio ki ba dawat penya mat kum ta ba ki pinbe ki nong shong shong ka ni ka jela ki wan haga dur ba kasur kum ki noyalam bat ban kam ya ledi kum ki pastor kini ki riu syukor ba ki penon kam ya ka internet ki jet pat da ka whatsapp bat haki brio ki bedang duna ga jingtep hakaban penong kami kini ki rensan social media kadon ga jingma namar kini ki riu syukor ki start ban pinbiet pat hadu bakin yok kam try what your sim card number link ba ki code pat kani ka long ka jingplan away rangba ublak long kumulanat bat ban ngat akikti jong kini runar ndai hadu mentau dei bedang susha hak tangka whatsapp uni rangba udi bana ka snong molai moyong rem ubla itu kerteng kumba John Robert Kongji bat kani ka jingja ka dei ka belaja yau haka lai terik no pra araja ropsau haka ba wiu brio bala kamele de ba ude pastor na England ula phone yau ni rangba ban pentep bakandan ka meeting haka por janmiet bakum tau la pha yau kot na ka benta ban yo ya ka ling uni rangba haka jing pompoi perkhat ula nyan yau tau kot wat tang hadien ka tu kan por ka WhatsApp jong u kam long shu ban penang kam ba dei hadien bolo pentep siki khon jong u kila ong bai ka WhatsApp jong u la penang kam da wiu brio ya ka baula yo jingtep ru baula pha iki message ban pan pisa shiki parlok jungu kabla pelong ru yo niu rang ba ban bu dag ejar hamolai police station haga jingi kran bo shlong miel ka nyau trek no pra arja rup saw ba John ul ong ba hadien bolo yo jingtep ka kerteng jong niu brio ubla pan pisa ling ba ka WhatsApp jungu la bu biang sakwe ka ejar ban pelong ka jing toket halor niu brio ulong ru ba hadu menta ka WhatsApp jungu ka patlong Henry kampat don kanu jing syak lute pisah na ke bank account jung haka later ubnai Desember arjar afsau kat ba ngadang lik ci jing trei rengkat ba ilok jong a te dan we ubri bokun marsin pun tu ngayu i ngapai yo pun yo i betok pastor dengan session kita ngasong halu pastor good morning te wong ngade pastor Emmanuel te wong sibet jamniet haka por prawaji kan don ka joint meeting juga Bible Society. Dengan orang pidi nang nu pidi na Shillong, uang em. Orang pidi na Tura, uang em. Kesulkren kalong ka sulkren Indian ting. Dengan orang pidi nang nu uang di Pastor Emmanuel na England. Tu orang kenang ba pinyo ikan link la sibet sim yu ni ukut number. Tu orang pay don em tu ukut number hak mobile joti. Nga orang hoi don. Tu orang yetu yang ngau tu ukut number. Tinggal ayat tu yu mas nabi itu uang thank you tang kunta hi ulak buno tendang ala check ya ke mobile ke kerteng jo u kam don number phone kam don ngasakan mau benri ban check ya ke WhatsApp na check ya ke WhatsApp ru kam long syuk ke WhatsApp te nganang perkhat ba se bakala kod ke WhatsApp ne kumnu nga syui la ke isya kum tu harat kasni te nang lapo hi ya thu ki khun ki ong em ni WhatsApp jong kila don ba penun kam te dia bangalik jinglek no sia nongpo haka sauteri nalalik si nongpo ngalik si uni ubasina mobile uang pai uni ubriu udang pendon kam da ka dur jong pi da WhatsApp jong pi keleng te nang ta ngalas rang syok ti dengan pai no si Shillong ni gendu parok jong ba rei kini ki mobile basina mobile ko motran upai ma uru uang ladun bahak uang khelik no si polis dengan ngawan hami hamulai police station haka sauteri ngawan sini tengah bu ini ke FIR bar hadir nang tu ki pak nani ki ong ba lasya ke sini lek bu saya ke FIR po cyber crime tinggal lek po cyber crime ki ong tongin sebut dim ya ni ke kam tenang lami nang tu ki tu ki perlok ba WhatsApp number janga udang lang aktif badan ki perlok ki bompat tip ba ngaladu te kia teks kan ba utau beri te menen menta kesni kedon kenika kidan armut ki parok jonga ki bela penting iwe ide ini ula ong syai ong please I need a little help from you urgently te ini ong kumno kumta mo mama inang perkhat bede manga kan wong I'm trying to send 50,000 to someone for treatment. It not going through. I do not know if you can help send to the person details
will definitely make refund by morning tomorrow. Te ini bapli intip inang perkhat mga yung senai mama te nalor uni pan nalor ini perlok dan uwe perlok pan bopun yang awang ba dan uwe ubriu uba lembah WhatsApp yung siu buat diman kisah orang try sila syahak yang orang ada diman kisah keli orang yu terap yu bangin ai ka pisah hak ya ka account number ti te utau ubriu ulai conversation kini uni ubriu wong good morning, please I need a little help from you urgently. Uni perlu jongau keli beli. Uni ong please can help me with 5,000. Te uni perlu jongau ong yes. When will you return back? Te uni ubahak uhakar ong tomorrow morning. Te uni perlu jongau ong you sure. Te ua ya kene ka account ke badan ke kerten jong ke bank account ya ke bank name yo IFSC code ya ke branch name yo account number uba menta kesni ngalawan ra hapo police station bat lasi mondi ngan hapli ra sepo cyber te numpat la banitu ya ke kerteng jong uni ubriu bat ya kene ke account number nang bukan num thot ke jing token te nang kan la yo ya kene ke account number uni perlu uang thank you te itu beriu pada uang check your bank balance I have sent. Kadang em ke ba pila sha kapisa yang pila ja ne ke ne nani ke di check tembo hak ke account jung pina. Kapisa te had naduk ketu sengi ngala check haduk menta kampat ja kapisa jung. Henry uni beriu su pendenkam imat ya ke WhatsApp jung bandiman pisa nak parlok WhatsApp jung. Ngin yelek ban husiar habakiwan ki message kiwan ki beriu ki bakun kini nomor teng ni longkum mengakan nomor kawan haka kerteng pastor te don ka jing sosialnya ti manda hadin pat tibu diu hakar ti pastor. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? haka bam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.